Belren News. Mafhungo ngarochidzwa maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha na miṅwaha i re na tshivhalo vha tshi khou guda vhubvo ha luambo kha vhathu. Hu na u tendelana kha vhunzhi ha vhorasaintsi malugana na uri vhutshilo ha matshilisano ho ita uri zwipuka zwi fanaho na zwitshimpanzi zwi vhe na maluvhi mahulwane. Izwo zwo engedza zwikili zwa vhudavhidzani. Ngudo ntswa i khou itela khaedu uko kuhumbulele. Tsedzuluso yo gandiswaho kha Journal ya Biology Letters i sumbedza uri vhuhulwane ha muvhili na fhethu vhupo ndi zwone zwine zwa shela mulenzhe kha vhudavhidzani. Belren News i khou tikedza vhoramabindu vhaṱuku vha vhembe nga u vha fha tshikhala tsha u ḓirengisa. Kha vha ri kwame kha 060 848 2541. Vhaṅwe vha vhoramabindu vho no ḓirengisaho ndi vha tevhelaho. Ndi Fitondani Masutha, ndi dzula ha Matsa kha kusi kunopfi Mulenga. Ndi ramabindu muṱuku ane nga matsheloni ndi ya baga magwinya nda ya nda rengisa tshikoloni tsha Mutititi ndi tshi khou rengisela vhana vha phuraimari. Ndi rengisa magwinya, masimba, malegere, mabantsi. Nda dovha hafhu nda rengisa zwisevho. Ndi rengisa zwisevho zwo yaho nga u fhambana. Ndi rengisa khwanḓa, ndi rengisa mala, ndi rengisa vorosi, nda dovha nda rengisa na khovhe. Kanzhi khovhe ndi dzi bagisa nga madekwana ndi tshi khou itela havha vhathu vho no vhuya mushumoni ḽo kovhela, vhene tshiṅwe tshifhinga u a wana vha si na zwisevho zwine vha nga ḽa ngazwo u ṱavhanya. Zwithu zwo no nga zwisevho zwezwi khwanḓa na mala na vorosi, kanzhi vhathu vha ḓo vha tshi zwi tevhelela nga madekwana musi maṅwe mashopho o no vala, vha a kona u zwi wana kha nṋe ngori nṋe thina tshifhinga tsho u vala. Ndi dovha hafhu nda ita maluvha haya a dzi mpfuni a dzi ngilasi. Ndi a rengisela vhathu vho ṱutsheliwaho na vhathu vhane vha 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 khou tou vusuluza kha mavhiḓa avho a kale. Ndi rengisa na maluvha o decorator dzi nḓuni. Ndi dovha hafhu nda vha na mutshini wa dzi khophi une hoyo mutshini u thusa vhathu vhane tshiṅwe tshifhinga vha balelwa ya biyabo yo ita khophi, vha ḓa kha nṋe nda vha itela print out, vha ḓa kha nṋe nda vha itela. Nga maanḓesa na vhana vha tshikolo vho fhiwa dzi project dzedzi dzine dza nyaga zwinepe na mini, vha ḓa nda vha itela dzi khophi kana nda vha itela dzi print out, vho guguḽa zwithu kha internet. Ndi dovha hafhu nda rengisa pholishi. Pholishi ndi rengisa hanefha hayani na hanefha tsini na kule kha vhathu vho no ṱoḓa vha kule vha ḓi mpfonela nda vha ita mini, nda vha rengisela, nda vha dilivela yone. So vhathu vha funa pholishi yanga ngori vhunzhi havho a vha tou i tevhelela kule for biyaba mashophoni a kule. Na musi muthu a sina tshelede ya pholishi u a ḓa nda mu kolodisa pholishi a shumisa a mpha tshelede ṅwedzi u tshi fhela, kana ḓi ḓa a mpha nga mahafu a tshi zwi aneli. Bindu ḽanga ḽi no vha na miṅwaha mivhili ndi khaḽo. Nṋe ndi khou nyaga u thusiwa kha heyi business tshanga ngo u sponsoreliwa nga 10,000 uri ndi kone u alusa bindu ḽanga ḽi vhe ḽihulwane u fhira hezwi. Ndo livhuwa. Nṋe ndi pfhi Tshilidzi Ramashia, ndi rengisa hafha Thohoyandou tsini na munango wa Choice, ndi vhukati ha Choice na Kapadia. Nṋe ndi rengisa maṱamaṱisi, nyala, muṋo, vho dzi green paper. Zwavhuḓi vhuḓi ha ndi tori ndi fruits and veg. Ndo thoma u rengisa hafha nga 2020 hafha Thohoyandou. Tshiḓivhi ndi tshi zwi vhalela zwi nga ita 5-6 years a rentisa khakhi. Muthu wo thoma u vhuyeliwa ndi dzi customer dzanga ngauri nṋe ndi ḓa na tshiṱoko dza ḓa dza renga dza ya dza rengisela vho dziṅwe customer dza u fhedzisa dzo yola, na nṋe vho nda vhuyeliwa nga profit avho yo fida vho vhananga. Nṋe ndi khou ṱoḓa u thusiwa nga tshelede ine ya vha vhukati ha 3 to 5
ndi pfha uri i nga nthusa ngauri ndi kone u engedza tshiṱoko tshanga tshi aluwe, bindu langa ḽi aluwe ngauri ndi renga tshiṱoko tshanga tshiṱuku tsho lingana tshelede ine nda vha nayo, ende zwi ita uri ndi dzule ndi nḓilani ndi tshi khou tevhela tshiṱoko, lune arali nda ndi na tshelede yo vhalaho nda ḓo renga tshiṱoko tsho ri gadu zwa mpfhungudzela mushumo wo dzula ndi nḓilani. Nṋe nga dzina ndi pfhi Tshivhidzo Balibali, ndi wanala kha ḽa Nzhelele tshiṱuni tsha nṱha tsha Mapila, ndi murengisi wa maḽegere. Heḽi bindu langa ndi na miṅwedzi miraru ndo ḽi thoma. Vhathu vhane vha bindula nga khaḽo ndi vhathu vhoṱhe, u bva kha vhana vhaṱuku uya kha vhathu vhahulwane, nga zwithu zwinzhi zwo fhambananaho zwine ndi nga si tou dzhena kha vhudzivha hazwo. Nṋe ndo vha ndi tshi nga takalela u thusiwa nga masheleni a swikaho 900 ane nga khao ndi ḓo i shumisa u engedza tshiṱoko uri zwi vhe zwinzhi, nda dovha nda a shumisa u renga zwithu zwo phakhedzha, nda dovha nda a shumisa uri ndi kone u ita uri marketing u aluwe, ndi ḽi anḓadze ḽi bindu langa ḽi hule. Ndo livhuwa. A guma nga u rali mafhungo nda vha farela one, nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kho endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri pulupele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Kulu. Zvino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrand Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrand Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.